acting ma true acting ma kan kube mbe school fees be bandirgu be kalipo na ma bona ma true lala ben yarama karanya lala be ma na da kan iphone nta nara hit kan na shama na la shanga din da joy kan na amliya kala be kan da mala nta ne na amliya labzoron ka ce kan marjin wanda mal moto parba ta ka pakar zazan sal yan na amliya kan start kwabo so me be regret because mine diuna da mala da shi ka tuhara yes arziki avabu dal na tapage am vorshele so benefit ya pam okay yeto ashanga biya da kuto yelp for hanzo ba dimin nan kama din nan ka inim nya zashi ma because yeto ashanga biya tun buhar ma ta buhar mun kama nin fusha bangbaza yisra kama ban kama no ibn ya biya ma Allah ba ti buhar ka ta buyela so bu amma na zanti nin fusha ban yisra because be pamya pasara pamya bayan kuldaba because atudin ma ya ayel amma sati ne kama yulinda you too much you ngune ya tomaro zoka recently you la nyere films kar kunya dan nan ma kan mara okay because yen zan la tweka yele pasara ban yisir na be amlia pola ban na nye 20 to 30 ma na zo nyul kashele mpon ya vilne be na so nyul kashele anya ne dab zabra nyul ma be ma re nyela bale yine Allahu akbar nana tile bin yin gambala ran biyar man balama naru da kulba zabra nyule kama this time yida ma mira ci sirma ha da nyamna yiko tana bu kurge amo stop lala bin ma da bin man wunna min pyar pa bi yala ne dan sa hame too late anyaram biyara so man zan da la tweka yar pa kam na zo nyul bi chen shele anya na zan su'lo shelen datin ya jahayima nazo kan dayin zan su'lo ma an face do yilma nazo wanda ma jahayo be ja point domin gbalzo be yara ka zanya do yino be so ala ile malatam wilba venda ba vyen yala shanya Facebook no clever for fahiyan to da wanda ku subject 6 ka sub ss ka passe nazo kale zas university chanda pumfo ko ze no ncha wonde ncha university orina pumfo ko pa ze no ncha ka nzan gwaran shanga ko ka time ze yesho chan university ma 3 years time ma gwarmana kana ko chan ntuma man chuta pam so ni yonde bi ma ande za aska banye nirba ta biya na ngoni nyoba Facebook ngoni nyela pa twema ya ntule kanti zambi gang nchara karanyela nyul ku kabin sha mpon na nyul ku kabin sha la sama karanya sexa we ni miniska te filer le ka ku prende zon ku non tin nga ma so man ku yaran pa ta be actors men yel samana nanki ya jentuma no yel samana no do ko yela actor taba bam mamanga ba shab jera na kana ba kuldu ka karanye be ka chendwelte mate tai ngwana acting ya aspa mana cha acting nguna nya sine ma dan malaka ma in chan ss la amala bani sifra so banda sifra tama bishab jana bakul da babishab na bakule nta abi kam bi man sanna ala advice ma man zang dala mato to nyinne ta babla da nan bara na jinche diso na ala mu me sif ma kana me ta la advice ma so anta go live shall do yila gbadan nan bala ma okay so tum buana te pakat lebe shao nyala mami so kam mala nyule be yana so kam zabr la nyule pa wulan tunu pa zav nyule te sadan tunu zav nyule sadan tunu o ba nyule nyule ma kunyame ya kama on la se nyirba shamma te tumun yin do ngoma amal adace okay ka ban sha tom jane te pa ban fonna ta hankal kun mala enam yel na biya te kuma la bebe an ku kenan sane hal wula nyala ajamana abor ma pretend okay lave ma because ara lave lang ba kazan mana ma ka bi yala ya na zan yurlam pa bo an tlan jonyin zan nan bozo ngbubo so den nan ka bo mbala ma pozo ni ma na ka fitina wo yisru so do man lan tuno sanda wi won actro shamma de bechana so hal dan pau o pela tale da we do man perno santa non do shamma nguya zam nun bala na nan kunala na dinin cha do wo pan non do lala ma aten yo majir po no chan meti chara fanma inteno yi dan face ka chu kala la min yal so idaba ma mostly ba my problem pam okay
bang yen marti jishale an ku kenan san kulze ni man nyere so kane an chon bala ma san kalan zai la nun kunyal ni so kane okay so ay nyama ka biya go ma biya kenan mbor na ti diam fa na shetwi mbor na ayet be kaso zamatu diam fa na wetin bombe kama divorce pool kama payi do yiri wetin be biar pool man fun yalla DJ wetin nguna wetin biar na pam na ngum ta ka chelbed dek ba me de shel bian de nyala tetuma kar shel me biane na woni yal ni ayin zangla bishop gabbe mane she lala bin ma ba nanga ka nan ama so kam ne bi wetin ne nan bi wetin mun mala jire na zo an kam yel no yido yel be divorce bo wetin karan na jir ko mara yamari tin chang ya do ma ne bi wetin pa ma yin welatin be ki ni ba yi ma za ki wetin da na jin ka wetin okay wetin dan jaran na pam torin yala yi divorce ma ka zuliya kai sunsune tor mal jilma pangba iya nyara ta ban fore ta ba kazan le jokes in jokra amma dan dai na kunan ki nam kan nama biyar ilaha illallah duk wetin ya ya DJ na ngumte na andalan cha ala laban okay ma ni jiyama if doma e labna be didn't ka ana boro can make ana me make maybe effort na mu la difila ma tazabla mara mala yaya so dan nan lala kama suna won kan kure yuni anto en kama pasar aside mulma maybe ara film kama marashi dak pabe ni kuzo ni ku yido en nyama ko so nku bal mare denya lala kala la bal ma kwa denya ni wo ma anda ku nyama problem denya la ma munura biarme ko kawo kala karanin buwarma okay faralan da ana jin la mane bedni buwar so ma me kan ka kubu ara ku nye do so ngun la arma a mangam bazai no kaman ya ba halin zungo bana ba yul ba kunya la karanin ma berkan su buru so nyulma rana jinci one day okay no kuye no kultam sanda ma da palan batam da sanda un ku entam la sanda ma ka ba je 1 week time kan lan start ami gbara ba mi ba sharon ku tal nyulma aku ya nanci abin ku to dara wai har no zuma ma to do ma ni mu malan ko sirma pumpo nyulma na biya ne ai dan kan abale man so tiya pangba na zuru zo malan ya ka so zab nyun so lo za na arma me ba yan zab nyun de non veia pam host programs pam but zankara chongoma de chamka wula kayema de ngala on komanu twasama za